Good morning! Happy weekend kada kayo ang amin. Okay. Mabalin ba nga agsubli ni Apo Jesus tata? Tata. Mabalin ba agsubli so nabdamdama? Mabalin ba agsubli ni Apo Jesus no bigat? Or no may sa bigat? No next week? This month? Next month? This year? Mabalin. Di ba? Because we are living in the last days. At atayon di last nga aldaw, urahin kailangan niya agsubli ni Apo Jesus, our blessed hope, di tati urahin tayo. Di chapter 4, iti 1 Timothy, ni Paul goes back into talking about false teachers and false teachings. Okay? Dua nga false teachings iti address na ito eh. Forbidding people to marry and avoiding eating certain foods. Kun di instruction kini Timothy, di tatipan tayo adalan tatangal daw. Before nga adalan tayo, ag-pray tayo pa. Heavenly Father, we thank you for your word. Naintudyo ka niya, mi Apo. Tulungan na kami, Lord, nga maawatan mi kumata. Ito sarita tayo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, before nga discuss tayo, basaan tayo pati ko na ti Bible. 1 Timothy chapter 4. The Spirit clearly says that in the later times or last days, some people will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the word of God and prayer. Now, if you point these things out to the brothers, you will be a good minister of Jesus Christ, brought up in the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. This is a trustworthy saying that deserves full acceptance. And for this we labor and strive, that we have put our hope in the living God, who is the Savior of all men, and especially of those who believe. That is the word of our Lord. Agrugi tayo mantimis nga damag. Talaga ba nga did God forbid marriage in the Old Testament? Talaga nga adawat pinagbawal na Apo Diyos yung makan di Old Testament? The short answer is when. Ada nga talaga tita nga rules ijay Old Testament. Ngayon kailangan maawatan tayo no inya ti konteksto na dito. Kanya ti practical nga reason ni Apo Diyos no apay nga intend na dagiti nga rules kadagay Israelita. Okay. Now, dagay Israelites pinili ni Apo Diyos to be His chosen people. Hanlang mat guys do ti tattao ijay adu mo ti sabali nga tattao. Pinili ni Apo Diyos ti Israelites tatta kayat na nga sa bahalida. Handa nga kasla dagiti adu mga tattao ti mesa nga naramid na nangititisot ti ceremonial diet laws. Kahit nasawan, hanyo nga kanon dagito eh. Kunana, ang kayo nga mga ti baboy, ang kayo mga ti shrimps, ang kayo mga ti oysters, ang kayo mga ti mussels, talaba, ang kayo mga handa nga naramid data to punish them. Inaramid na data tapno sa balida. Tadigita do mga tao mga ti baboy, mga ti shrimps, pasayan, isuda lang tihaan. Isu nga distinct da sa balida. Tatadya marriage mo, hamat nga pinagbawal ni Apo Diyos ti kasawa ka. Ti pinagbawal ni Apo Diyos, asawaan da di handa nga kalahi. Okay? Dagi Hudyo, dapat handa makiasawa ti sabali. Dito di nga nga interracial marriage. Di itatihan nga kayat ni Apo Diyos, takayat na nga pure, digi Hudyo. Okay? Tata. Dagi false teachers, di tiyempo ni Paul. Kung false teachers, tata, sino katanda na ita? Narami da, for example, di celibacy. Celibacy is the state of being unmarried, sexually abstinent as a sacred vow or religious conviction. Dagiti celibate or celibacy or abstaining from certain foods. Hanga dita ti intud niya po Diyos, okay? Hanga dita ti rason na, okay? Tapos lang niluklukon dagiti false teachers dita tao. Taamo yun, di mo mangyari kastoy. Celibate ka, anak agas asawa. Nga spiritually. Or, hanap mo mga ti karne, ti Friday, so, cool kami kinapo Diyos. No. Hanta yung, God's love is not based on us following rules. God's love is based on
who our hope is. No, ti hope tayo ni Jesus Christ. Yung suko tayo ni Jesus Christ. Jesus Christ has set us free from all of these rules. Okay? Kung ni Paul, Colossians 2:20. You have died with Christ and He has set you free. Free from the spiritual powers of the world. So why do you keep on following the rules of the world such as don't handle, don't taste, don't touch? Such rules are mere human teachings that deteriorate as we use them. In other words, the rules are useless. Okay? The instruction kini Timothy, bagam kanya na, useless amin na kitang aramitan nyo. Okay? Jesus has set you free. You do not need to follow all these rules. But wait, before nga move kayo, kailangan makita yung balanse. Yung balanse na nga dito, yung mga control dito. Yung baga ni Paul, yung 1 Corinthians 10:23. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is constructive. Mabalin amin. Yung hanga amin kat pagsayaatan. Deta tiket na ngayon pagka. Kasano tayo word nga mo. Iti difference ti nasayaat kan hanga nasayaat. Pagsyatan kan hanga pagsyatan. Dito ti kuna ni Paul at kini Timothy. Avoid godless ideas or old wives' tales. Kung ano nga dingdinggan na kita magbagada. Because they're useless. The focus mo is to train yourself in godliness. Spiritual training in godliness. Gawin mo, spiritually trained ka in godliness, makita mo the diferensya. Iti nasayaat, kanhaan nasayaat. Iti pagsaatan, kanhaan nga pagsayaatan. Godless or godly. Yan. Di society tayo. Dakal unay iti focus iti physical fitness. Habang adakas ti physical fitness, don't get me wrong. Kailangan nga Kristiyano tayo. Dapat physically fit tayo. Tanuin, suko tayo, tibiyag tayo gamin kini Jesus Christ. Ito niya po Diyos kanya tayo. Di spirito, banal na spirito. Nga, agyan, iti bagi tayo. Di puso tayo. Iso nga, dito bagi tayo is a temple of the Holy Spirit. And because it is a temple of the Holy Spirit, dapat alagaan tayo. Diba? Ngayon, tikunani Paul dito, iti priority tayo. Mas importante, jay spiritual training. Yan. Kasano tayo word nag-train spiritually? Well, we immerse ourselves in God's Word. We immerse ourselves in God's work. And we immerse ourselves in prayer. Okay? So, immersing ourselves in God's Word, kaya naso, nagbasbasa tayo, dagdag tayo, adadalan tayo sa salita ni Diyos, we meditate on it, ag-memorize tayo sa salita ni Diyos. That's a good way of immersing in God's Word. Immersing in God's work. O we live a moral life. Tulungan tayong madagit at tao na kailangan titulong. Share tayo ti gospel. That's doing God's work. And dapat open communication tayo kinapo Diyos hanggang sa sardang ito communication tayo. That's immersing in prayer. Kung ni Paul, pray unceasingly. No, aramidan tayo data. We will be spiritually trained to discern di mayat kan hanga mayat. Di nasayaat kan di pagsayaatan kan hanga pagsayaatan. Kaya dapat ti may isang benepisyo na. Ti may isang benepisyo, it is spiritual training, kaya we experience God more. And you know what happens if we experience God more? We also see God's love more. And when we see God's love more, the desire tayo to be with God. Yan, kaya tayo di presensya ti Apo Diyos. And when we start to desire the presence of God, we start to pray, Maranatha, Lord Jesus, agsubli ka na Apo, no we can be with God for eternity. Dita, iti beneficio, iti spiritual training. Iti mo ti dumagag kanyayo. Nag-pray kayo, Maranatha. Happy kayo ba? Lord, nagsublikan. Yeah, sincerely. Ngayon, kada kayo nga marigatan nag-pray, Maranatha. Apay nga ta. Bakit kailangan nyo isuko ti biyagyo kini Jesus Christ? Kung ni Apo Diyos, yung Mark 1:15, the kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, thank you muna nga hindi ka na kami ti pagkakataon nga kita amit ti sarita yo. May your word change our hearts, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Have a great week and God bless you.